O te toi o wholofa ma whaatalo whaatu Samoa I lau whakabawara nei vanga o lea whiawhi ia I le toi abataria I fo I o le poroklame ma le tautua whaau pea lau Bluwave TV ia ele nei fo I a whiawhi o lea solua aso se funu ma le tonu o le masina o se temba lua fe lua se funu ma le lua iyo ono lea sora na file sa mata ua ma le whionga le pipela se funu tasi o le makalangofa Amerika iyo ilano na file se funu tasi ia malo tele o Amerika le na fa ma tuina fa lo gaina I fo ise tasi o vaenga na tupu ai ia ile tala fa solo pito o le malo tele e da ua pala lasi ala to fale o umi vo ia lua ia fa ngale ma ka karigi o sama bin latin uyo le ia o te o folofa ba fa talo fa tu ia te o sa bola tu pele le loto le nganga ia ai me se fo yo le fatu le aso ma le aso ia ole atu utate mimita tate tiu fa matala o ai ia awa fo tiu nga masa idinga malo lo fenga yai fa talofa ma o folo fatu fatu lo fo yo Taupea ia pa ia fa le tala le le o Taupea ia fa le atu o be se fo ia fa le malo ia ele nga fa tau le mai na se fa talanga ia ia alo nei taka ta vai po le tau ona ia ai tau ia le sofa manu malo ke riso ta tau te ofo fo tai mo ta tau militino ma buruburu o foi ai ia ilunga o ta tau proclame fa au le nei foi a solua fa ia io va ta tau te fia mo ori ai ma tu foi o le na o fa tili foi mo le a inicio ila tau fia gai manga luenga ma lo le fa to le lilo bayava ma lo le tau atai Niso ila tau o lo o wa mai anga luenga wailungo lela ia fai malia lo sa e te faida li sawa e te sauga le mu lo fa tauta au e te nau le tau maftanga la ua vingi mai le lo matua fa mai ko peaku I ko ala nga o le falai mamoe ia ai ngalo ia o e wa ele tu mo li mu ngano winga fai malia lo sa pa fa pe o le wa ma o le proclame o le ua mai anga luenga o le ne fiafi ia a oniso ila tau fato a sauni e fau nga luenga le dei vai ngole fi mo sifi po ma lo lava nga lu ma lo le lotu tele ia vai penga malia lo moi io wa o le filia o sifi po o le kau kule moi misi ai manga luenga le fai va talo fai wo paga vai tanto Bluwave TV share tanto proclame ia pe o fa tu no fatido tu sala o Taupea ia mo tu sa ma fainga ia ele nga fatuli bai dai sa fa talanga ai o mai oi le dei taimi o mai ia lo ainga o mai na yo walo se fanau o mai le kalesia o mai lo nu tau singa o fioanga ia o mai fo il fainga malo fa malo atu ia ma fa talo fatu asiata ile dei vainga o le afiafi ia o te fia foi fa ilo atu o le tato proclame la vai o le asolua ia o le proclame fa mautuina ma tato fisota inga ma tato fainga malo I Samoa ia po le songa le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt I lunga o le tato proclame le Tautai faiva o tato tino ia au te fia failoan tu lo Taupea ia maro tau mamalu ia o le o to ai tau nu le sa fo lau le tamalo ma le motele sa la fai le tu malo la le o nganga I fomonga numero tonu le fionga de te fono le songa le Laaulialemalietoa o ia foi o le minister fa toanga e mai se foi o fainga faiva se tato tino I Samoa le o pale mai lunga o penga te failangi au te fatalofa mo folofantu e lo fionga de te fono lo songa le Laaulialemalietoa I lunga le ta proclame masani se unmute mai lava fa mole lava lo songa le ia fa tai ia o folo fatu fa talo fatu asiata lau fionga le fonga tato por kalame fa talo fatu le tulanga lo ia o folo fatu foi ma fa felo ia tu le tato au fa sala lau il tato panga masani il tato le televisia fa sala lau le Bluwave TV po fe lava le tafa mo mai tafa tal noanga I Samonei e me se foi le nai tulangi au kilani ni usila lo au ina mai el tato fa tal noanga ia po fe lava foi le fa ngol kolope mo mai ele e fa sala launga ia fa talo fa tu le pa ia manu sio tato tano ma lo I faiva mga ngol ne yaso tato to seangan tato to nu le ko ngisao lu mana ia fa tai le tua
ia o tātou mō nei mafutanga tau nei foi Pol Kalame whaupopo. Ale tātou Bluwave TV, malolo sei fua. Ia, tati tau whai wha malo le anga le leo le tātou mtei siri le langi. Mana ia le sama mai o rou la e lau fionga le teitei whono po lau fionga le minister. Ia, e pi tau kogeki lava ia o tā nganga fo ia i tūlanga o lanu e whao ngai le Pol Kalame, ma le Pol Kalame. Io e le fo tau mau atu lau sama i lunga o le Pol Kalame. Ia e whaavitai o le, ia tātou tau le lei. I lau soifua lau le lei. O amasio tātou o tunu i Samoa, maisio rene ia so i lava singa. Ia oro ta oto le anga tonu me uma langi le leile nei aso. Le ia se pea o langa. Tulanga o ngalwenga masani I wha asolua. Ia e usua le ofisa ma wheloa I male tunu. Tulanga o whaiva ma ngalwenga masani ai. Ia fontanga ma le tele o ngalwenga sa whatino le nei aso. A olo le lei me uma e le o iei fo ini wanga. Ai foi le tae ao vaveao ia le fo ua to le lini yaso olo o manuia me uma Asiata ba lo fa tai tele o le mai tau atu lo fionga le te fono ta mata tuia nei vaenga fo ile o le si uia yo por Kalame o le te wila ilo na famana tuinga masani ia mai se ono fanga solo ia fianga o le ono sfulu to sanga so tato utro ai ro mai tau atu pe yo lena ma wo foi leva no to mo leva no fa fia ai se tasi o tu malo ia so tulu male tu malo nga ngai fo mo numero tonu ia nga ngai fo mo numero lua le foi na mai tau atu le masi mai o pa io ai nga mata pa au me se foi falu por tausi ai le to na male laina pe sa o tau fo tu ia so ma vai ma tau sanga o ma vai pe yo I tonu leva se tasi o tu malo sai lalo fa malu ia o soifua ia sio tua le feonga le il sao ia Polataivao tu lai bale tofi tai mi fo ia le to e vai ma tu lang fa pena o le se lang ono la feonga ina o to e ma wale ma va no le feilo ia ma tu lo le ma se fo ta mali o le tu malo nga fo mo lua ia wa e sirfia Asiata e upu masania ia nga ngai fo mo ainga o a fo I saba fai ngai ngai fo monga numero tasi ia mai final me fiol me tu ala bea ia a fio mai la inga presta ngai fo monga numero lua ia o atu malai filmie ai sa kwa ma inga maletoa ia ole ainga ma le ngang fa ftai wa wala aulita to malo alo ia o mai le pa ia ngai fo monga numero lua fa fia o le langona whawhitai le nā, o whai ei le, whai o le tu malo. Whai ia magurunga wale, lalo kawa se ia pa whamana tuino tātou. Wano suta ni nā, nā whai sa auto mai tau mai tāpe. Nanga e o watu ma le whase lau tangata sa mato mafuta nei ma sa tali nei le Maota o Samoa nei tu malo ia ma sa mawele vano ai whawhifia ma whio foi ai pe o tulanga na le nganga whawhitai ua mawele vano ma le lau e whilo iai ma mawele nganga e mamori le lato sao e ala I le whamanatuino le ono su tau sanga o siu tātua tanu alo faftai tele lau fionga le te forblo fionga le minister la matantu ia ni nai fafsili tulanga le matanga wenga ona ta fasifo mai la ia I mata upulo tele lau famole lau fionga le minister o le mai tau atu tulanga o le atina ino tulanga tau faatoanga a mai so me to so tatu tu o le fo e tati le ia pani ia le fainga malanga ia I tulanga fo io o le whaarwalu ilu mo le tūlanga I le maketi lea o le whainga o le vangila ia ma le la aule o keti tono sio tātou o tunu wai bese fo le Pacific am whaina e whalau tele o le ale tā ua fo io nei maketi mo le ofi atu ma le awina atu I whafo mo ni tamau a inga ma ni tupe maua I tono tātou a inga ma Samoa ia e te sirafia Asiata o le la aule nei o le vanila e le fau ia tātou salo o watu male lua sul tol su tau sanga taluna fai pel tulanga le fa fai leina
E o le la au foi ne o le oketi. E le o se la au fau foi o le la au level tatu matulu. Ai le lua fesu ono na mataili tau pulenga le mele o le sailinga maketi i apani. E peitai na alu matu. E al tau sanga le nei. Sa to e taru sanga ai kampani nei e lua mai apani. Ia pe ma faina fia mai e. E to e wha mapu el tulanga le i tato Manila. O sirfia tasi nei fua whae le langa e sel tamuta. E le loi fortonu se lau ta la le kilo. Le tau. Pe wha tau lo na tau le lei malo na matua le lei tau na iai. Ia e wha pena fo ila le oketi. O na tele tato oketi sa monei. Aolo o fili se oketi ave wha tau o no tulanga lava tau te wina o Maota Malawa. E me se foi tulanga sui ngā ula ma me wha pena le tunu o Japani. Ai ono le tato wa tunu e ola le lei ai la au. O le ala na leo mai o kampani nei e lua. Na awina mai lalo le tato whalapoptonga volo le chaika. Ia mai ele i male tu lima male taltonunga o i se tasi o whamanuianga tele sa tato le maua. Ia lewa nga i nei e sele vanila wa levan tato tonga mai le 4,000. E leo maul maketi ave iai. Tulanga voila na le la au le oketi ia. A mai ana whaia whiutana ingal teimi nei. O na tufa whaasolo a tōlola ia o le. O le whaamapu e ino o le polkalame nei i leo whai whaatoanga. Ia i lato wolo iai le nau ta inga ia ma le lato foi tulanga nau. Ina ia mawhai o na whaataunuina le to ina o vanila whaawau. Haina harvest mele o le teimi nei whaatauloa. Ia mawhatulanga le mafuanga o le oketi le na whai atu e mo le paketi a wale whaamata ngofi e ina. Tulanga lava ia e pe mafudi anga il tulisi. E loa e vai nei Asiata il tulanga le iai le no fuanga whaafia fo le i la ie. Commodities Culture Center. E ai ale o keti lanu violele na fo i le ula le fo i mo i tutuila. O le ula lena. O le ula na e fausia mai tonu al fungala au lea e tate tala no ai. I lau malanga la le lua afes fitu i Hawaii. O inana amata mai lua felu surono lua fitu na amata in fatara no le maketi le nei. Ona o inai i la ie. E mai ta wina le fitu afe, i le vao le 5 afe, i le fitu afe ula. E tu ina atu i tangata ta whao mai mo mai whafu. E urufale i to tonu le. Reno whonga lea, sa ma wheloa iei male tama whanau fo e le tunu usana longo ina mai o le maketi lea, o le ula lea. Ai a mai le atu Asia. E la tau te au ina mai ula nei. E sau mai Thailand. E mai ela ma ke te ele ula viole na e te loe te sila iei e te sila iei le. Ile to inga o keti le na. O inala na mafuai o na sa ili nisio tulanga. A fai o lau fa inga le nei o ula. Ia e fa tau i lalo i le lalo i fon 5 tala Amerika le ula e tasi. Ia o tulanga na sa ma wele sota inga ile awala ma fai fo ina tatou fatulanga se me fapea ma ele one le market wa silsila le ula nei e fatau mai tutulau lava ile malo Amerika Samoa le tele o fungala au ese fape awata to sauninga faptoa ia maltulanga la le o le mafaina maua nei ma o le mafuanga na to e fatupula ia i lole manatu mo le langona ma fatunu inai le tanga luenga whatoanga mwhenga whaiva. E tanga luenga le stek. Man tanga luenga ale stros. E toi tilo tasi le nei ati na e taua. Ia e mai se tatou whai whatoanga umale la tau te toala au. Flowers. Florists. E ma whaena la tau tilo peltulanga whaile o pop plants. Ia o la au e whatinoi ula ma me umwhapena. Ma o le maketi le na.
o le wanga ina ile tapenanga o company e lua le na mato filo ile vai aso atoa le nei na lo fa solo la to singa ile awala e mafai ai ona fa tupula ia e au fai fa toanga ma au fai fa tonga la au teu la au ia maso se awala lava e fai na fa tuputele ina tulanga o le mau o tato funga la au teu fale ia maisi tulanga i me tau suinga ula ma me fa pena au le tutawa o le o mani maketi mana mia ia la fa tal noa i mfatu lai por kala me mo to ina ia awane i folta to fili no mela tasi lava ele lava supply pa lo faftai le vaenga le wa e sau no ye lo fionga le minister awa le po moni pe wa tasi le vaenga wa tau fa le ano ye le to tele awa tara no i me ula ia pe va vele lo le mafau su kalaki matulanga fa pena ai moni ai lo sau noanga o le matua ta mau ai ngai Hawaii Cook Island atu motu fa pene awa le lau te fa ta waina lava ula mai o tato wa laula au mala au to mafunga la au ia ai fa ta ye ole sila vai go te fa fasilia tuai tasi no fa fasilia tu na mai tu o por kalame ile emfana o lea e kau ko ngeki mai lale bata upu leo te fia whaafsile toi lau whiongan minister. I tua inga pala fo i te tonu ono tātou tunu ui Samoa. O iei se suenga fo i le matanga luenga, suenga whasai nisi po fe tonu le tua inga nuu ma whioanga mai tu ma loe. E iei lea kua inga pala ma le lei ma tua inga whatoanga i te tau fo i ona. Au te lore upu moni e iale sila ngofo i longa ngu. Ma kua le mala mapo ane mea e ola le lei to tonu olona. Ai ina ia whanga solo i fo i mo fufuanga polo keti le ufata avare nei. O iei se ni sa ililinga whapena i tono le tātou tunu ulo whionga. Ia, wasil fia Asiata teimi o le westeki. O ina no maisha mangi va ermele geological study for soil. E la melna lena o mai iso e ave sa o ale o koko to tol me o le leire koko. Ave le niu to sa o me o le leire niu. O le moli, talo, fai, maisi me uma whapena uma lava. Mai e whapena fo ila tu langolo iaile fetuna inga le fai nei o lo o tau mo fai nei ni tanga luenga e toi au mai lungal mere na ina ia o le tatu wa tulanga tō mai malama. Awane i tō fo ilea tō pongisa o me le o le lei me maulunga o tō i mea. O me le o le lei no whaonga mawala lalo e le whai eise mea. E pe o le tūlanga sa o le nā. Mai o le tūlanga na tauna muni ta ia. Ia te au o la ia i le whao maunga tanga alwenga. Ia i tua inga funga la au. Ia me se fo i mea ese o le lei. I vaenga maurunga ma vaenga mawala lalo le tunu. E pe whapena se la ngona e whasa o ele sau noanga ma le fina ngalo. O mana iai suenga whara sa inisi. E fau fo le tātou whalele el teimi nei. Ia ai olo o iai le suenga wa umana whatatia. E loa le lei e lava lea la au. Ia ma lea funga la au. Ma le vaenga i whaina tō, ina i ola ma matanga o fia ma le lei a fua. Ia ma le tūlanga nā, e le fau le tūlanga o le pēna o whai atu o umana iai umar kofi, ulu, talo, whai, manioka, popo, koko, ia ma me whapena. A sila nei le tunu, e iai lava o ngā ele, le ngata o ngā vele, e ngā ele vo ile e tamau a inga i lea minorale, ma le minorale. O ngā ele la fule mu mo ngā ele ngā wā. Ia ese fo i e tūlanga o fua whala au eina ma fua whala au tau mawhamata, ma fua whala au whatoa. E ole le levaenga ma levaenga, e ole iai le susu engo mai anu whai. Mai al vai teimi lo weskeke, e o fo teimi neo tātou sros ma susu engo whasai nisi. Malo whaftai lo whionga le minister. O te fia whafsili atu lo whionga le minister, le ua te tala nei tūlanga o poras ia ma meo sanoa tanga, sanoa tia ai ia whela ua inga ma tūlanga whapena.
O le ase fuafuanga o ta'otoa i le matanga ruenga ai mai se ia tātou o loa. Awina mai fafo, ia me se fo'i o le mo le fafo ka maua le malo le atunu upo pai fo'i ni tātou o loa wa au mai le teibile nei, mai se o se vaenga o fuafuanga le tātou matanga ruenga wha mole. O le teimine au tātara noa siata, o lo wha solo ala ui ngatu o loa. A voi te sila nei nā, ele ngata i o loa voi e watu e whatau. Ia oso aing, e ngata la o tātou me masan, ia o fi ngotor sami. Me whapena fo ia watu ai tonu o tau mawhtanga ainga te tasi. O le una ina ne alu teimine nei il tanga luenga ia lava. O le me tā ua nā. Me momua ia lava tau mawhale tunu. O le me fasili, o le me nā leuna ia tu e mawaitu pe maua. Ai ono le teimine nei le fa solo, ia te lea ngā luenga e tau na whai. Ia na tātara no le tele o isi tātara no. Ia lava mea ano, lava me le lei, lava ia fi ngoto al sami a winatu. O le alu le whawhailele ngā le teimine nei, wala nā foite siata, nā foite mai tau mai le teimine nei. Le limu, ari ao, whaisua, tilapia, funga, o loo matua malosi lava teimine ia siata. Tua i te lea le la sanga o le momodi. O tātou le turi tau laila i me masani e umi, na whatalitali e whaisua maisi mea. A o tātou o lo le limu fuafua, voi lea tātou. O te lea le tūranga o lo tau whamapu, e tātou sea mangau. Loli, mai se tātou fuafunga whapena, o le tātou te tau mawhai. Ai pe o le langona namana manatu, o le momodi teimine, ia lava. Ia lava, ulanga ia awane i to eise me leo leongi. Ia pe ma losi vol tātou lau voi le mo tau mafa. Tele ropen tau samisa uvanga nei le fia filoso nana. Tu wa mea tutua, wa tu le whafonga. O nana, maranga atu le si sui o le tau company, o lewa nei, sa au tari malo. Ya, na lana watu nai koko Samoa e no liu loi po koko mana ma fai meta samil to office. Ya, o folinga na ole oso la watu. Oso la na Asiata. O mela na ele fatau e mau fua. Wa folfonga tau mafai tono ainga folfenga luenga. Ai ese ai la Asiata le tulanga ole. Folfonga tau mafafatau. Ya na ai na le tātou whalewona ia Lady Dora, ia malito te Leonisio le ruolo tūlanga fo i le thionga ia mamea puni, o lo ia ile lātou company fo le nai mo le toi tātou soesi, sua whai ma koko Samoa ma le tele o tātou fua o whalawaina, e me se foi tūlanga tau mawhamata ma meo tātou o loa frozen commodities ma fresh commodities. Malo whaftai lau o whionga le, ia ua langona i fwoi lali fia o le whainga o Polkalame, wa langa le la umalo whaasanga i le whangu wanga. Au te fia fesilia tu lava i le vaisua le, i le poloketi le miliona. Au no te lofo e te le sona sootanga ngai i le matanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva. O le fesili na au mai e le toa telo le duru o e whaaleo atu. O le concern nisi le vaevaeina o se leni le o le miliona pe a whape au vatu le komiti ia ma le lātou poro whaasoa. O le whateitainga lau whionga i le minister. Tatia ia la le tu malo ngā orkasia taipei o sat paitea ngā osak paikea. A o i tu malo la ia pei e tonu wha lima ono fitu a fio anga ia i tu tonu. O le anga fisiri mai ngisi. Se fisiri e tua le whionga ni teitai fono. E whawhewhea le vaevaenga o le atu ai ngā seleni. E pule ai le komiki, pe vaevae voi le wha ratio o le tūlanga o le toa tele o le fioanga lea, ai kola i kiki le fioanga lea, se mai sau tau whau mani nonga mona i tangata i e whawhisiri mai le vaenga lea. Ia, o le amatanga lava i o le proketi Asiata. Ia launga tasia i tū malo umai lima su tasi o le tunu. Se taimi muli ane.
ia ona faatulaga leo lau faaigo le itumālō mafua ia i le faatau o le vaevaeina a taʻu lo le itumālō asiata o le itumālō o le itumālō e le faapea tasi le nuu ia pe lua nuu pe tolu nuu pe fā nuu ona le taʻu ai lea o le itumālō o le vaevaega lava lenā faavae tatou mai ai faasologa lai o le poloketi le lumana e atonu o le te amata le miliona a le againa mo le lumana ia le toe isi saʻulalo le aluailuga fuafuaga na le vaega faaufaigatapena ia a o le fuafuaga la ia le vaevaeina ma le taimi lenei taipei la o le tatou nuu sa tupaitea e mo e tasi sa tupaitea ia iai pitonuu ia na te silifia vaegā sa tufia pitonuu ia iai foʻi vai pitonuu i tutonu o tatou pitonuu na e talafeagai lava la e fua lava faatatau i le komiti e fua foi faatatau i le afioga le taiteifono ma le faipule o le itumālō o le vaevaeina foi poloketi mantua foi o le tatou faiga faavae e fai i le maliega au tasi a le komiti e faipule ma le itumālō e fuafua lava la le latou poloketi e manao e faamomua a faapea tulaga tau faatoʻaga faiga faiva lafumanu pule latou a faapea tuaga tau tagata faamai mo mai fafo tulaga foʻi e faamatagofieina o Maota malawa tulaga tau komiti tulaga tau vaitaele tulaga tau vai faamalu ma vainu pule latou a fefo tulaga tau falemaʻi o auala i totonu le loto i fale tau faatoʻaga ia tulaga o mea uma tau atinaina o aʻoga tulaga tau atinaina o soifua malōlōina e pulea latou o le mea lana le vaevaeina e fua lava i le mea e finagalo i ai le itumālō ma le komiti e na fua le latou po le a le haufaiga o le tupe ua e miliona le tupe ia e loga i se poloketi e uma ma i se miliona te loa tatou o lava i le tulaga sagatonu lua se lau afe a ua tulaʻi se poloketi lelei o lona uiga e 5 poloketi e fai faatino e le itumālō i totonu o le tausaga i totonu o le itumālō ia o isi foi itumālō e o vatu ma le 5 e na fai rolo le fuafuaga i fai le tausaga nei tuma le pitonu ua atu le tausaga fou lesi pitonu i le faasolosolo ea le faapena ae o te taofi o tatou faiga faavae o le fatafaatatia ma le talitonuga o lai e le tofā ma le faautautaga i le pule mamalu alii ma faipule ae mai se le faipule le itumālō ia ma le komiti mamalu latou te fuafuaina e vaevaeina o lea itumālō ma lea nuu ma lea pitonu ia ma le faamuamua poloketi avei ai Palo faafetai lau fionga i le faamaninoga o le vala lea o le isi la vaega o tufia faafesili atu i ai e isi vaega ona umai taua mai lau malaga atu i Samoa ae o le tū lea le tau feteenaʻi ai le tele o le malamalamaaga ma le maninoga o le poloketi au o manatu se fesiligia sau finagalo ma sau tuʻalalo i le vaega lea ua e iai afioʻaga o lae e le o faapea o tetee la ua matuā sapaia a o le mea lae kupu e kau whālo po ai tonu e iai le pūlenga o le selengi le kau waku. E pe e iai manatu fo ile e tau paua mai e ila tau o lo whaia upo le nu. E le nāma le laina awo manatu e whaalau tele i so whingalo wai pi e manino e. Ai e pe e kau mumusu fo ile le ila tau o lo iai le to mai o lai pe e fi ngau mai isi o le fioanga o nisi o fioanga. Ma nei le tofi o tātou tama whanau ia wa iai to mai e o atu e pale mai le selengi lea. Ai ai fo ila le si wha asi u leo fo ilele. Ia le tau a whato whala inga fo ilele wha kangaka kausingu le ai mai mea ngai pa io ainga ma mai pe tau. E se mai sau tau wha mani nonga le vanga le au le a fo se tu alalo mona ina ia fioanga ile se senga o komiti ma le pule fo ilele le ai pule ia so fai so e kokongo mea fai le nuu ma e o lo tausia le nuu. Fa mole. Wa e sirfia siata ese uma i tu malo ma la tau fo i fa vai. Ese fo i tu malo ma la tau pulenga ma fatinonga mta fai o i fai fatino i fo i le vainga puipuinga leo leonga ia ma le controlling o pitonu taitasi.
E ala le whatomuanga ma whatotanunga al tato whainga malo. E lea o ia e lau puata ma whainga. Ali. A tonu nai te si la fiata rumaila matanga al ploketi nei na matua i tele ale vesi. O le ata whato o toa na inisio tu malo ono le filifilino sui a wai to tonu komiti. Ma me pito i siri le na ona tau mawhai e fō. Ina ia awal fina umi. Ai mai mawal taimi. Ali. Ia malusi e loa wanoa. O le tūlanga lava ia pe on si fia asiata tatara no pea, tatara no pea. Ia ono le ia me o tau whato le ploketi ai te mai isi. Ia le alu. Ia o le wa matana malama ma sira fia. E reise mea e mawar fina wale. Tu lau lava fo i whaafonga le tunu. E le ai ma se me maua pe a whaasanga tu nene malo. Ta ofir ploketi mo leitu malo. O no wale maua se tasi. O le lava la e lafo pea le whaatuatuanga. Ina ia fō la mea ma soala o pule. Tūlanga masani tutono nu ma fioanga. E tiro mata i tufo le malo ina ia moni le taitainga le whaipule. Masui a wai e watofi. A whapere o pāleni le tūlanga i le wafa whenga iai i le tūpao tina matama. E a whapefo e le o tonu wha tuatuanga i le vao la tonu whiwhiria. O le mefo i elfa fitau, o le sala o pule la vore nu uia mali tu malo. A o mana whaita atia whenga whaavai ma me umeri ma teitai nai whiwhiringa o tato komiti. I le tūlanga lava ia e le pēr mana o mia le nuu, le tu malo, e kalesia, e mana o e lafu le mu ma lau le leilea. O na manatu lo lea, e te tau na matua i whiwhiri le rei. Ia one i to ini awa no whiwhuri tua inga, tu whatasi loto. Tu whatasi anganga, tu whatasi whamoemoenga, ina ia manuia, lea tina ino le tu malo. Awa, o le ungo le aso, at the end of the day, asiata. E le se me whainga tālitanga ato le malo, tā ofi, le miliona le tu malo, pe awa i atu, e le o mawhaina ngā lui whatasi. Al mena le fō teimi nei ina ia tasi le angatonu. E au wai whatasi ma mariri e komiti, leo whatinu. Le iso longa le leile taunu manga o le whaatawa lenga o le ploketi. E pe le nganga atuana le whamoemoe. Malo whaatai u telefo le to tele la tau le whaafokabaua le reitaibi. Ia atonu fo i e toe au ngai mati ai ma toe fotua ia la tau whai ungai maise. O le tāua le na e sauno nei lava lau fionga teitei fono. O le avanoa. Awa nei mai mawai le avanoa. Ia i uma e fo i hauka wā mō mo le reitaibi. Ai lau whaafsili atu lau fionga le teitei fono e tu sauniso ma tā upu lau tele. E le toi nama le laina le tūlanga bata oto mai ai ia le case le asa whenga iai ma le sitasio tama malanga me Australia i tūlanga o whaasala launga e me se fo i o le tūlanga i le mata upu lava leo le defamation po o le tau whaleanga. Ai manatu lea le angola ua ta oto ai a o le whaamisinonga. Ai o te fia whaafisili atu i le tū lau tele lau fionga i le teitei fono. I le tūlanga lea a sila le toa telo nisi fo i lele pe e tau whai tau ese ai ai o le langona le tau tinei ai i o le tūlanga o le whaate teleina o le tu ai ngā whainga ia ai mawhaina e sau noa i lau fionga e o le a tau suia i le sila le whainga malo ma le tūla fono i le ono ofi mai ai o le toa telo i la tau e fia lave whaile ngaruenga le o le tau whaleanga tau whai matulanga whapena anga i le tasi tangata. Whaina e sau noa le vaenga lea. O le anganga moni lava siata o le tau singa o le file mu. Awai e ala na mafua o na tau mawhaile me leo tau fiofi o le tulanga le anga i mai i tai o le malo. E meise i le fionga tamaitai pare mia ma u nei malvanga whao whai. O le tau fia leo tūlanga o le tau whaleanga. Ia, e lei lava se me atu ngalua le tūlanga fo i lea o upu lafo. A ia lafo ma le tūlanga e awane ia fia ai se fina ngalo sisi. Ia poni upu masoa. Ia poni upu tau whaleanga. Poni upu e o ia ele vā. Ia mani upu e 2.5 fita au di tātou tele mana mia. O le tūlanga lau tere nā.
Ya lewa ta ua le tulanga o lewa e sau no iai i le tamari i le na sau nei. Ya nasa o ta watua lungo isi apol kalame. Wa batu le tu alalo le mtanga luengo leo leo. I to si sila. Kola amu wha apea ina wha msinonga lea. A le tele o mena batu e atangi iai wa soli tu la fono. Ere i wha ngaina. Ya mala utu watu i ao malta sanga i le likom sina. Mala mtanga luengo. E sila sila. Awane iai tulanga o le manatu fo ilea e iai le langona o le puipuinga o se me wha le tonu po se me sol tu la fono o fai. Ai te tonu lava al wha moe ia o nai mai mo le tunu i me umasa tup. E le fo isensio le tunu e le isitsila i wha mtalanga ma upuna lafo. Ia e peo le nganga atoa. A le whaia se me melia. A watu whaua. O le mela le tupu ia tātou te whetotoa i e lava o tātou whi aina i e lava i le tūlanga lea tau whai atua i nene tau. A le nganga a toa i leo se tau i masui. A tau na wha sao sao, a wha ma mar sao sao. E lea ia se upo e tasi wala fo le teitai o le malo, po nei, a nga i tangata ia. A wha peo le tūlanga o le lafo a nga i o isi tangata ia la tau te whea ngai. Ma whala fo ai upu ia. O le fo i ave il ma tau tu alalo. Al tulanga na le vea fo nga le fai mis. Ma o ai upu i upu o matua maswate. Ma upu e le tar fenga. Al tulanga la na au te leno fono fo ia o te te fono. Langa te lelo na afianga al tulanga o tau singa. O le vafa fenga ia i o le tunu. Ai maisi. O lo fai tau ma Samoa ato. O ai le fai tau. Mai lava i au sina si pa ia tatou whanau pele. Whanau mua le lato soifua. O whai tau i mea sa leta tau ana whai tau. Ma whapea i lo lato no lato temi ma le lato fo ia ngā tupulanga. O, e le wha inga la le wha kanga e le ase me kupu. O le ala upu tu lou lava upu lafo e ono manu ai pe fasio ti ai. Le isi tangata ka uarua ui e whai e whate ta inga langa lai wha tama. Ya, siata tau tala mal wha alo. Pe ina le mapu e se langona ma se manatu. E le te tau o na tu faua. Le mele nei o le alu wha pe nei o le ma fau le mi ngao. Fai upu masoa, ma fai upu le wha utauta, ma wha lumalumba. Ai mai si, ia o lea e la lafo mai i tai o le tunu. I le wha pe lau o fai atu ona ia fai se inga fo lea. Se special treatment, le ai. Fai pere wha alo i e watau, i e wha alo. E au le tau wola, au le wha ngota, a malu i fale, malu i fafo. Tu langa le nae mamoli atu ai le nganga. Si mai ma le fautuanga, nisi foi o le faua vai atu foi. O e se foi isi fake pages i o mai lunga. Ia langa ngana, ia e la ngona alfa no noa. E pe o tu langa na, nei mai tau mai le atu. Pa pea ua tuli apu. E la fa fena le tuli apu. E matau tia upu i e whai. Upu lava e tu lou lava siata e matua te lele a fianga. Tu poel fe vai ai, fe aina i fe misai. Ma e tau masina e foin wha lave tātou te le manamia. Ma lo wha tai. Ao tai ai le mata upu le wo mana. Tu sei o whafisile tu ala o fionga le tai fono i sau fina ngalo lau tele. I le vaenga lea wa e sauno tonu lava fo i ai le meo le upu so na talafo. O lea sau mai tau talu ona e avea o se suia faipule. Mai lava ai mai se fo i le folaunga mai al mene o social media. O lea sau mai tau i ai le tūlanga o le whaonga ina o le ngangana ai e le ngata i lea. Tulou ai lau whaafesiri. E mai tau watu i le si vaenga. E pe tau li lifa i le tū pāo ta baitai. Tulou a fo i au whaapae o lo whaepama whaafonga mai la tau e le a fia matangi. Ai pe o le tau li lifa o la tawa ia tu le ngana lea e whaonga ina mai ma upu e matua o ia ele vano nofo. Vao le tane i lona tua fine. Ai ua matua ta fili. O lea sau mai tau. O ani ni mea le lei lau sila whaale tama whaale taitai e tūlanga fo i a mai le social media malona whaonga ina. E awa fo i ni au experience i tūlanga nei ua matua o ia ele va. Whaona e sau noe le va ngale lau fionga.
Ia, fau nei mea le upenga whaamtalanga siata, mai o se laasanga wa sui el nei au ngā tupulanga, al whaasolonga mel mesa tato wola mai aso, tasi al mesa tato yeina le tio, ia, sau te lesi, sau le TV, ia le lau tato tera noi nei lungo le telefoni, sa e tūlanga wole ta asu tasi o ta puni tu e pi uma, tato tara le fitu tai au, ono le tai au, te minei ufu fai tu la, te lele ava noa em fai ei sos tangata ola ona access. Ia, tato mai televisi, ia, tato vai pea le mea tupu i Amerika, tupu i nei, o le tau ai, pa Ukraine tupu i nei, ua matua te le swinga. Ai elo nei tuta ua o le tato si le fio meolo tupu, vave, efficiency, maua nei, tele tūlanga e vave mawai u whaamtalanga, te lele tā ua le mele vave maua whaamtalanga, whaasolo i lumale o langa. Ia ale lau tato mai tauina nei, ia lesi lai tū ma le ale, ma le tū whaale tonu, o le mene o social media. Ia wa mai e lo i lunga o penga whaamtalanga nisi e le lafi i tūlanga whapea, ia mai e lo upu matala, ia mamamori mai lo le tūlanga wala lafo lava upu e tusape maua pele maua. Ia pe o tūlanga na le tātou te mate i tū. Ua mata na mana e nai i le tūlanga le vāna nofo mo le vāta puia. Ua mata na o ailo i tūlanga ua matua a afia i lava le loto i fale. Ia e meise le vāna nofo mo le vāna nofo file mua inga e kāle sia manu. O i sia inga siata ua matua i te le alfa le tonu. Ia le mea ia fai tata no. Tato tala no le malama. Tato tala no le manino. Tato tala no i mea. O lo mana mi e fa pulpula fa mamalama. Wai le ia se manatu e. Tau no titua. Ai peita. Ia o tato tala no neila le mena. Malo si anga le na e. Fa pena na le mawhai o na maua. O na tūlanga fo i o. Penga fa mtalanga o lo maiela to upu matala. Ia ona fa atupu ai pela i o le feitanga i. Le fe malama i mal fe misa. Pe o le langona le nae. Te lele a fianga le lei mo tātou social media. A leo tātou vai nei te lele la mati o le tātou wola mal soifua. Ma ua iai tangata ua maari liu. Mea nero social media. O iai tangata ua vevesi. O social media. Ia o iai foi tangata ua whamanuia whaafarpuipuina. Me lava nero social media. Olo nawi. Eile lima lava le tangata ia. Lana matawhaio. I pui mai ia. Let's control it. Not the social media control us. Tauna tātou. Nofo file mu lalo ma tātou wawai. O lale awala e pui mai ei. Oe malau ainga. Oe malau whanau. Oe mau mātua tō whawhine me tua ngane. E pui mai ei a fianga. E au tātou wawai le tele ole. O le a fia. Samoa victim support, whataua leola, me tutupu mai rungo televise, pule leola, pule le uma, pule so na whai, pule sa wā. E mea o mana le tupu, e pei o le nganga ia, siata ia o le tau apa pea e, e maa nei singa teimi vole le ngau kako ka pe kasi e si ka kilo po le suinga, le alko inga fōringa pe la fire muele ku, e wa pe o mena le mamori. O lea lea o ngā o le tātou mau o nei mea tele ai mau wele ola. Lea o ngā o le tātou mau o le lalo lai tele. Ia ele mau se whea alfan. O nei manatu na. Ba lo whaavitai. Whaavitai le whiringa lo whaalia o lau fionga. Ia, la tau monu ngātu i lau whaafisili lea lau fionga i le teitei whono. Ia, tō tele i la tau o lo pisa i le tūlanga o le tau o le soifuanga i a tātou Samoa. Tau o loa. Tūlanga whapena, ia umanatu. Ia e tau runga tuai li whaafisiri o le whaina whamanino le tūlanga ua iai. Ia e ifo inisi taimi e tau mawhai poro kalame whamanino i o tātou watunu le tūlanga o suinga o tau o loa. Ia o mātou fo ia ni usilai o tau o fie, tūlanga whapena.
ia ai la fotu la ufio ngali tei fono ia isa ufa mani no ngai le tulanga o le tau o soifuanga i tono so tatu tu no ma ngai ono fa ala tele na ia manino mala mala mai ia pe sa tatu o tono so tatu tu no Samoa ia o le tau lava ia soifuanga Asiata ele se me fau male alunga male alilalo ai fua lava le tau ngata o soifuanga ia te o lava ia malo ai I lau lava whātatau. Wa me uma lava nei e tutupu aisitanga, ia eleni mea mawhai o na tātou taupuleina. I fia e alu le tāsi ale mea alu mai runga tau o loa, o le tau o suau. Suau, e le aini tātou suau. E ai ma se me tasi. E leise penisini, leise karasini, leise tiso, leise kesi. Mena eleni mea tātou o me mai fafu. Si ta ilo mena Asiata, si ilo le lunga le tau le feo inga, o vaa, o moli, tisi, le vai, pensini, tangata, tau o loa, whawhena o mai le suka mai nai New Zealand nei. E le sau le ea, e to tongi le vaa e sau wai, e to tongi longa tiute, e tongi tangata whainga luenga e memoria mai am whatu langa me tau no o iei. I le fua whata tau la vai, tau tātou ngā ioi mea, tau ngofia so I fuanga o lal melea. Tātou o to anga e vai e tātou mea whanga, vai e tātou mea tuto, ia ma whaatino tū langa o tātou whasao me whapena, ia ma fua whata tau le mea ngawhatia. Live within our needs. Fua lau soi fua I le mea te ngawhatia. Ai ua tau mwhai e lala le mea le ngawhatia, o le mena le tupu ai le tau ngutao me uma. O le tau ale Ukraine malusia, o inana mafua ai le tātou mta upu nei. Ia o ta alo ai foi man au fai va. Ta alo lau fai pisinisi, ta alo uma tangata e pulele suau. Ua pule lava latou I le latou tau whatatau. Ia e pe o leuna e tuel tātou malo, ia lava mea ano, lava fua la autau mawhamata, fua la autau mawhawhaisua, lava sapalai o mea lelei, lava ia, I ngota ese, lava tūlanga o tua apovi moa. Ia, ma moe, o isi uma tūlanga me whapena. Wa mena ele whatau pe lava la ue whasoa. Na whasire povi, tōru pusaisa, nua toru masina o tau mawhal povi. Iwi tau mawhani au poa ai vai so uma whanga lima so mo tu poa. Tau mawhal poa ai vai so uma. Ole a moa, ia whanga ni au moa se whase lau to fuale aso mo le moa. Ai po tūlanga na, mana tuai Asiata e tātou lava, tātou te fo ia le tau o soi fuanga sa mo nei. Ia matau fiofi tātou ola whalangolango I mea tunu I whafo. O ina le mafu ai o na tupu le tele o me whatau mai whafo. Ia matau whalangolango ia le tau na ia tu tātou po kalame. Whatoanga whainga whaiva tātou wai se selenga. Ina ia lava tau mawhai tono le tātou tunu. Alo whaftai, o ai sau noa ina li tūlanga lea. Ia, moni lau sau noa ngai, e pei foi lele ia seo tātou atunu a pea e anga whai ka kou whanga, maka kou povi na ia whai mo whara vela, a tau tau atu foi lele whamate se povi e tu le aisa. E pei e mamaua mara mawhau o le tamau le ainga, ei oi. E pei e nganga. Ai fia Asiata. O tātou ai, o tātou mentality le nā, tātou anawa le nā. Se teu tonga mo whale velave, whawhanga pua mo whale velave. O lela o tātou taunu tonu mai al teimini. Whasi le povi tu le aisa tolu masina o ai le povi pēna o le tamama le aing. Whawhanga le whase lau moa, tofu ale aso ma le moa. Io. Whawhanga le lima suru pua, tofu ale vai aso ma le pua. E nai fua whata tau, o le alme la tātou toi o ai fua whata tau nisi mea. E awha pe o le la wal tau mo. Ma toa whaile mau manga i e tō fua le masina ma toa ngai whai mai. Ia fua mai ia esi ma niu popo kuava, manioka, avoka. O le alme la tātou anga i e fua e tau tuli lo ma mau a le maua i lau whanua o tātou. E pe whapena al tau manga, mai o te tau tino atu Asiata.
o le mena le uanga i le atunu. O matua i le eise si o toi malolo no le feau le nā le momori taimi uma masa uma. Ia lava tau mawhai lou lava loto i fale o na e le toi popole le se metasi. Paro whaftai tele, le mori mea lo whanga o le sunga i le purisili o le Tasi Market, le sunga whawhenga i tole fōa, ia marwhretua, ia whilo i le sufao no vima, o no tūlanga o le whono tanga, mesio nisi o whainga malanga i le Pasifika, a le whionga le lipule, ia o le voi whai sau no mai runga o le komeni o le tantou, ia mana ia fo i le whatu o le Tasi Fio o le Samoa, ia i le competition, fo i la ia i tūlanga o pumping singi, ia e fiso soane i fo i mamalo lau telo le turu. Talo sia ia le whama moe o le sunga whawhengainga. Ia e usu fo le pese fo le asiata fiava ia tua wa e sau. Kope mai rua mea mal whawhengainga. Iyo, te longa o le fionga ia nai le tautau fiama. Le tautau fiama visa ia ar mea wa tauna ai ui o lea. Or kuaia le lua fio mai. Ia whaingi si fufuanga le leise kele. Ia whaftai tele. Ia si lo tawa ayuta Vaetolo u fioga di tei fono la fatu. Tawalunga mai li tawa atala noanga. Ia i le vanga la fiafi. Whawhitai siata. Whawhitai fo isa moal whafonga mai. Se upu fo wale tautamari i whamaruru watu. Ia tulanga lava whawhitai molnea wano tato fio fo iaima. Tato tartara noa, ia tato whasoa fo i tūlanga o lo tau whai tuaile, tato whai ngā maloma meo lo tutupu, ia tato talo i le atua, o ai e nā fio mai tato tuto tasi whaftai la fio mai, tala mai au, o ai fo i le i a fio mai, tasi tau sanga atua tato whamantunga, ia moli mo ngā lofa i tato sponsors, ia me se fo i la tolo langolangoina tapo kalame asiata, ia marfa mo tatu te fela i fo ba so fo ai manu teleina ne fiaf alo fatu mai manuia tau mango le nei po fa so i fo mai manuia alo fatai lo fatela tu fa so i foina ia ole na ua mai ali tanto wa so teinga be se fo fa tanto doga masandi le fo te fono ia le so Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt ia ma tu fo o le fo te fono e tele fo isi ora swafa matai e aleanga e te tiu ai e te tua yo ainga me se foi o fio anga mama malu e swafa ile swafa le yuli e swafa le politiu atoa e swafa le tupua e swafa foi le to fai le vai malai le to fai asiata tele lava ia le mau wa swafa ia ai ona o le swafa le Laaulialemalietoa ia o lo o siva tau fai ai a wantu langa fo yo a fainga malo ma upu fai o malo whaftai le avanoa. Tātou atu le malologa a fwoi mai. Ia e ilis tātou whaatalonanga. Tama whanau fwoi a le aturo. Le fwoi whaolioli a wale luina. Ia o le nofoa. Po o tātou filifilinga i le whainga palota ma le so o nei mo le local board. E tono manrewa. Ia pia mai al tātou whaasalau whapesinisi nei. E whao el tātou proklame. Ia ma le whionga ia le urua e lii. Namura ulu. Ensing pia mai al tātou whaasalau whapesinisi nei. Na ole ta. Tasi Market, ele ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia fee, maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu ofiti. Ako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whaalawelawe, ngata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market.
aua nei e tumu ai alofa i nei o tatou aiga i Samoa o le feagai ma le covid e iai foʻi le latou o aunaga ua taʻua o le money grant e lafo ai tupe mo aiga i Samoa e le gata o nisi o atu motu o le pasifika e tasi lava le nofoaga e te faia ai tulaga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le ngata i leo papakura i sao whakirangi. Can you be my wife? Toi whawhele atu Samoa i lau mai moanga le rivanga o lea fiafi na ua toi te liu mai fo i le whawawina o le tātou poru kalame e au le Tautai ai. Whaiwa o lea turu ulunga lau nanga lau Bluwave TV manu kau nei o te fia whaailoa atu o lea ua mawhatasi. Ia masitasi o tamalii. Ia o se tausala foi o se tuafine la le lei le o tausia sila mai le senga antu o rona la ei e mai se ono na sei au te lanu mumu ia le fionga ia le urua ia li ipo o le whetalainga ia ele matua ia namulo ulu and sing o se tasi foi o tuafine po o swafa po o tamali ia o lea e whaafolu ia lana paaina a wale sa ilinga malo fo ile vai so fo e matalia ia isi sa ilinga o no fo e la tou te ina ia le laulau a fono fa pito no po le local port a le tatou pito no au le lei e manurewa ia o te fia la fa fira ia tu lau tofa na olu ia pa ia wa le fio le lua ma le to limo nalo la to msala le to malo mali to ia tau si pui ro la to lua ia tu ilangi ma na olu ma to fu fatu ia o le fioga fo ia le urua ia li o ka o kai ia afekta le fio o e nau iao ma tau iao vai ane le su le tau fia mali to tau le papa mai se fo le la tau tama ia tu po le sava ia ai mai se le tau singa salu pung salu toki poe na lima matua i to finga fa le polo e fa ia mali to tau le papa ia le wa to tu pe fa fa taro fa tu mo folo fa ia ai mau paulo atu ia e se fai pisinisi eni tia ia o lo la ngalu nei ia ile ati na e fo yo so tatu tu she's also o yo le te fono o le takanini leipa electorate committee na le se e mai le fionga ile fa lo longa le fionga le fai pule ia anai ile taibire dei ia o te whatalo whatu i lau atu whakambura uru mo kwa ke leu whaalo se. Malo le whalau? Malo le soifo e lau a fionga po o lau tō wha asiaka. Papai lava mo nea wanoa. Ioi, ia malo le soifo whalau, malo fo ile whatotoa. Ele rei aso e me sewa maware nei lau. Ia e tate, tala noa ai. Ma se ito e tau mati le tūlanga lau walunga. O tāpe nanga. A lauto fa na mulo ulu ya langa o lauto va ia to le swafa le te fa furu fo lawa ia tu langa tau loko port ia ai le tu uai ma va ia le fala o to pa ia ma malu o tu te tele o ainga ai tu swafa le ro ia o ambele ne ya so va tu le la le ro va e yo lo sei lady in red pa mai lo waso me se fo tu te ma faiva manuia la fa tsai vangela wa fionga malo fa tele o le viajo na nei sa o mawaile va no ai fa tera no ai le to fa vai malai Asiata Pio me se foi o le tamaita ia sango fegainga e tu sa i lava wa o to o va ale o to se taimi to fa i lo atu lu mo tatu screen ia le va the great 8 or the fast 8 fast and furious ia le na o se tasi la le o tamali i o le tatu watunu Samoa o lea la vea leo tau sila mai look at that beautiful Pacific people multicultural ila tau ila lo fa malu le leipa lea o sa uni la tau te luina ia le no fo lo se e le va le tele o tau sanga o fa lo longo o le va nga le national tele la va na se ia mo la tau o i te mine e moni le suno e moni lava malo la fa tai na o le fa fisili ya la to fa na mo lo o a mai ta penanga ta ho mo ka penganga o a mai ta penanga le tau vaenga me se lo tofa ile nei taimi ma le tau mafai le atunu na ia palota fai la tau palota mo o tau alo mafa nau o Samoa ma Pasifika ina ia se e o mai ta penanga faftai lava mo le fafsili asiaka ia o taimi nei o ka se pisi na o tau si la fia ele fai ngofie
Ia o mga luenga matiu te tauna whai. Ona o le nau lea ia iai sese o tātou tama whanau I lunga o le local board. Malo whaafitai tele ia o te lola o le walanga le toi nama le laina le tele o tūlanga i au ngā luenga fo ia me se o le sosoninga le tātou community. Heo, o leo wa tau whaamanino I le tunu le mea ka o le local board. O le lau a whono whaapito nu. O ka se maangai a ngā upu whaasamoanga le. O te le whaalongo lava nā whaupunga. Lau a whono whaapito. Walanga poni lava. E te leina tō tala noa ma whailoa le local board. Ia mātou e le ringi ngangu ma mātou nei tina matanga ta māmatua. Kau Fisheries le aere mea. Se mea ai ere. Ioi. Ai whaafitai leo I la tō o se lau a whono filifilia whaarepito nuu. E la tau te wha leoina mo la tau te filifilia. Le whainga o ati na ei tonu la vole tau pitono. Peila iai marewa. O ani tā penanga a lau tō wha. O ani au tā penanga e mai se ia ni manu lau jipo ni wha moe moenga a e tūlai mai. Pe tau te tūlai mai o tau le tau vaenga le leipa. O ani ati na e tau te mua o na sila iai e tau na wha leia mo marewa. Ma nai a lava lo whaafisili. Ia o le mātou flyer, po o le mātou local board, o le tua I fo le flyer, o lo iai ia mātou policies. Ia po o mea o le mātou te ngāru lue whaamalosi iai. E mua lava o na mātou langolangoina le free public transport. A Samoa, o le o fua I le public transport, po le pasi, po le vaa, po le train. Ia o le nau ta inga la lea, ia mawhai o na o tātou tama whanau I le a onga, po le ngaluenga, ai awale popole me ta o le ta avale wa tumulunga le awala, ma la va a mefa pena, a tātou ofa a tasi e lango le policy la lea. Ia o le policy la lea, o stamo o le afionga a whaanana e Fiscal Collins, leo lo o run ngai le pālota lea o le pule nuo au kilani, po o le Mayor of Auckland. Mana leu te vai atu lesi leu te vai try bringing together a homelessness action plan. Fanto tu for tato vai nga fa molel there you go. Bringing together a homelessness action plan. Ia lo no winga la ina ia se fuafuanga. Fo ilele Fisoswani ilan tau fo le o mawani no fuanga no fuai. Tanga tai no foi au wala tele matula fa pena wala ni fale mani ainga. Ia fa pe fo Fisoswani mo na o tato tangata o lo no foi se fale ai e la iti ia potu ma mea fa pena mana tua o tato tama fa nau e to tele a tato e tai lima nga il tai se fulo tato fa nau se tu lo. E whaila le fofuanga le Homelessness Action Plan e sosoani atuai mō tātou whanau o lo fia maua ia ni whale po ni mea whapena mō lātou la ia e mawhai e nāti e o lātou a inga. Malo whaafitai. O lau te vai atu foi I lau tō whana mura uru. O le le vaenga le partnership with mana whenua. Now, e mwhainga e whaamanino mai whaalawa I tele, what's this? Le vaenga le partnership with mana whenua e au ngā fo I mora whaafonga mea nei tatutanga Samoa. Mana ia te lelo whaafisili. Ia o le si matou policy na o le tau mawhai lea ia tātou partnership po o le whaipaanga manai o tātou tangata maoli. Po tangata o loo whatever o na iai nei I New Zealand. Ia o le mafua angala na e te tau on tātou whaipaanga malatou. Ona o lātou tangata mua I nei lau ele pito ai lai o tātou. A tu whaatasi o tātou malosi anga o ka se manaia. Manaia. Lau te vai atu le si tau manu lau tile au mai lunga I new and improved playgrounds. Now, whaina e sau noa le vaenga le wau teiloa, o le te leo paka taa alo mano fuanga whai tele ma whai ona au whanga iere ma manu le tunu. O mea ia ngoka vaai ai le koikiki luas fultau sanga taluai. Le awa makanga male pele pea e kukua anai mea whai papakiu ia o tūlanga I meo o mea fu I e sava vali wha malo stino o nisi o paka. E mwhaina e oa ni swinga e ma whai ona tau nau e whai ina ia wha le leia I vaenga ia.
Malo lava mo le whaafisili Asiata. A tau tanga i le pito nuo e ta o remuera. O ka se mānai o lato paka fou. Mānai o lato resources me ta aloe o tato tama whanau. A tato mailai in mato pito nuo e ta o manrewa. O ka ta ilo ia o tau o au. E sifulu lua tau sango siau tama. O ka so o mai ave siau tama e whata alo le paka. O le mea lana nau te mana o ai. A whai ai ai ia resources po o paka fou mo ta maiti remuera. Ta tau fo ina na fou ma wha fou uma ia mea ta alo e fo o tatou whanau i nei man rewa. Mana ia la, loinga la o le tūlanga lea e tahua mo le whaafonga mea le tunu. Ia toe whaale leia ma toe whaafou. Ia ma whaatele ni mea le leio no tau whao e tamaiti. Walanga i tele tatou paka i man rewa. E whiololo paka ngai ngā le aru wai mea whanga i mata whanga. Tele fo i pa, a mesela wana lea wai mea whai pe koi kiki ongo le fitu paka la iai. E o Clendon, i South Mall, e a whaasolo solo tua ia ngā i lunga i Totra Height. O te loa la o le aunga lea ina ia whaale lea. Ia ua i fo inga i ka wo ma mao ma le lemo ma iai ni mea ma mao. Ai ave lava whanau o wano whanga ia. O le si vaenga o te whia whaafsili ai lau tō whana mo lo ulu e mese o tau tā penanga e mese pe a manuia i le whainga palota. Mo tātou loko pōta. O le a se tau porukalame o iai. A le tau vaenga i a mese whalo tō wha. I le wha i titi o tūlanga tau crimes. I saufokilani a mese a fo manrewa. O iai se fufuanga whapena ina ia tau iai ni nai suinga. Ai me se foi ursi la malo mo le saunga le mu tatu tangata. Mana ia lo Fisheries Asiata o le tu mai i le policy la le i lunga o le matou pepa palota pol pepa flyer o lo ta mai i whapertania growing capability of whānau and young people. O le winga o le tala lea o le ala a matou whaipa anga matangata o le tatou pitonu o manrewa. E awala maila le ia pātele o tangata o tia kono o whaiwhi au uma o leo whaapea ia le central government i wingala ia o tatou whaipule ia ma minister tatou atunu e whaipaanga o mai o mai whaatase tu whaatase o mai sosoani mai malango mahalosi mai a mātoula nei o le la tama whai atu e whaise plan so o mātou plan i le luma nai ia tu mai le matou team ia o le la matou o whaatase e tala noa ma managers o leisure centers la ia te tala mai ia la to leisure centers o le Manrewa Leisure Center, Clendon Leisure Center me whapena ia umi o na tatala o la to leisure center ia o tatou au ngā tupulanga e afo i ngā lulue ma whaia lato bolkalame whapena mea tautala vou ina ia awane i aise crime i le awala pe whaititia foi. O au foi o se White Ribbon Ambassador a whaasa mua o au se ambasa ai meso mo tatou whawhine po o tatou tina mauso o lo tau mawhai e atia o latou a inga ai a tupu se misal a inga o au te tū mā losi e ave lo leo e sosoani mo lātou la ia masu e se me malua i lātou. Malo whaftai ia i lau tō wha na molo ulu. Tu sai fo i le whamani no ngole vaenga le mana ia o le fo ita te whaalongonongo atu mare tutoa. O le tele o le pau alu te fia Fisheries o le Fisheries nei a wale whaafonga mea le tunu. O le ale tā ua i te tau ai o na sauwhawhai o tō o le Pasifika. Ma tātou tangata Samoa i lunga o le mele ta o le local ports. O le ale tā ua ia why is it so important for you guys, the Pacifica people? Not so much of o le leipa, le winga o la utala pa, why is it important for our tangata Pacifica, Samoa, Konga Fiki, to be seated there and selected in the local boards? What's the importance of that? Oka se tā ua. O wālana tā ua. E tolu sifulu ono pasene o tatou tangata o loo lalampapa au i nei Manrewa. O iese so tatou lunga loko po teimi nei. O le tali ele ai. Ai se o nei le o pālota o tatou tangata. O le alau me maua pe a pālota mai a mātou.
numeratasi e maua ia lo fisosoani pe a iaise sio mātou lunga local board wa e mātou te malama lei me maua fisosoani mo tātou tangata. Na tau tanga i le lua masina talu ai sa whaafou ia ni isi vaenga o le falisa lotu metutisi. O isi nā vaenga mawhai ena fisosoani atu le local board i o tātou tangata. O lesi awala e alena tā ua ona mātou iai le local board. Ona mātou te malama i o tātou anga nuu, o tātou tū, ma o tātou wanga, e mawhai ona wha malama i le pālangi pe a fisidi mai ni me whai o le tātou atu nuu. O le teimi nei, a whai nei mea ta o le Diwali, o le Afoi, Samoan Language Week, mea wha pēnā, vai aso wha mamalu le wha Samoa. E le eise mea o tupui manrewa, o lai tupui o Tara, tupui tai le taulanga, ai le eise mea manrewa, o le iei le funding al malo e whai mea ia. E mawhai o na whaaola o tātou anga nuu i nei manrewa, pe a whai ai iei fundings ma mea whai ai, ai wālana le ai, o na le tau te le o malama i le process i mea tauna whai. Malo, le nala Samoa. Le lau wha marino e le tō whana mula ulu. E tā ua la le se e o ka mula ulu. E tā ua le se e o Sano. E tā ua le se e o Asiata Pio. Ea mai la tō umalava le ana whailoa antu o loo i le lalo le wha marua le leipa. Pea na tau whai atu. E le o na wha pea o ai ua sili le tu le pāti anga i le pāti. Ai a tea umara ufa tā ua na mula ulu. O le iai o outou o le Pasifika. O loo fo i le anga e masi. O le vana unofo no usaulo mai New Zealand. Clinton was the hometown for 12 years. Sunua tausanga uno for Clinton. Fato a mo mai ia ile la le o self-oclani mangele. Lango no ko fala nginga le fala ngi so el ta el minister tanga tu lango kama fa sa mangele. Le fionga o pito to su William Siu. O ma ko na le fala nginga tanga ta au le ma ia e tu ama su el fa malama nga i Clinton mai se foi manrewa. Lengo le no fuanga na ulua i loa ile mata go fie marmanga yo le e maru ruang usila na no vinga lai matua yo foi mo amene e taua le tatou palota sau donga fai una mula uru no le tatai mi van vorusia o le fau yo tatou tangata Samoa ai mai sia ka Samoa o di lo le tele o le pasenge lai o i manrewa o Samoa so kwai le ngi konga o ngi fiki o isi a o le au hamo ala ia fai sau to la lo masa wa fa awani ia Samoa pe kaunga pa loka pe nga ngo fo ma lu unu mai ia ele ase me fa Samoa ai ala maia o lo toi ta level nei if so soane ia mato wa to uma mato ngaluenga ma mato a inga matiu te tauna fai ono ole nau ia so leo i te tono le local board, i te tono le local government, i te tono le malo New Zealand. A lo tau sila fia mai a Asiata whamai o maa ngele tangata au lei, a o manrewa, e a fia mai tangata tutoa. So, a fifio mai matala mai a au, e ave lau pe papa lota i le fale meli, wa o le aso sfulu ono, po o le aso fale ile a tai au. E o mai ia pe papalota i lau pusa meli, wha mole siaki, a ele malama wha aperitania a waltia i ele la pisi se tulou, ave seo tama wha naua po o nai o walo la iti, e whai tau wha lelei, ma ave lau wha sa au tātou tangata, ma o tātou tama wha nau, e le toi au maua se nei avanua, o le teimil nei, le o matou tutu mai, e avatu, ia se tautuanga o tātou tangata, aua ne i whaangaloina o tama whanau, o le teimile nei e whai eile mea sao, ave lo whaasao, o le toa valo matou tama whanau, o lo o rani local board, mua i a Keirio Asiata, o Sango Whiangainga, i Lango Krishnamurti, Jonan McLeod, Rani Era Pene, Karak Singh, o lo tangata, Namlau Ulu and Singh, Mastenyo Kirimangu Tautongia. Ave lau whaasa o ia mātou, o mātou team fo il nei, ne whaial Homelessness Action Plan, e le ai lava sesi au o lo whaia se plan whaapea. Au mai lau whaasa o malau whaatuatuanga ia mātou, o whaamanuianga le mau te pale inai. Ia, le nā, o mana ia le whautanga na muna ulu, ioi, tai
ia o le whaalangina fo i o tuilangi mana mulo ulu ia e ilo la whaalangi ngai le mātou motu se la whai tātou motu ia o pule mātutua fo i le usonga oi o te whaalologia te le fo ia meise o le to e tasilo le to e whaitau ia i to o le nofua pule ia meise fo ia o le to ainga o tu mua le ngai ko ai ku mua i au to vaatu le whainga malanga e to ai ele o whaasale le anga ia le tu wele to o i foi fatu ia tu lo foi ia malaita ma fo ia e mana tu le dei ia vai ngole fiafi o le ua fautu lo tangi a wale fa maua Samoa e o te mana tu foi ua sauni Samoa apo maua ia la to fa tala ula ele gato lo to fa na mulu ulu ia a o le to fa le swafa ia Asiata Pio ma se fo sango fe ngainga male to tele sanga yane ayo le tayo to mamana ia Samoa ma rewa ia ele mfaiga malo o tam fandau malo ma fandau Samoa pe ele paroka awur ko eve valua ia ulu makia ia varo sanga pe avatu ia tatu pe palo ma awur ko fola ai lungo io pe sili lungo tatu pusaisa ai palota nei loa ia ona fatau ula ia ona vai gale la tatu malo lo foi mai fa won tatu po klamel nei vanga le fiafi. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia toi fa balo atu le toi taliu ba ye le proklame lo de fa u le vanga le fia o le na sa tau fa fonga mai ia tatu fa talanonga lungo le proklame le fa solo oi le aso se fulu ma le tolu o ke fo kamero da pepe na fia le musu bo le aso se fulu luana na fi ai le ia ma lo sa mo i lo fa ba le vanga o le fia fa tai le maft mai ia nga tele o le ngalo fo i toi fa mana tuatu ia mfai fo i tulanga o tatou vai fa pitoa le tatou BluTV tu sa yo fa sala longa o aso soifua ma so fa na ia nga fo i leo le fa sala longa o maliu ia o so yo le fondo ia bese fo tu o le malo ma tulanga fa pena fa linga notices ia ma tulanga i fa sala longa lo tele ia mfai ono to fa so te mai ia mfai fo na po ina le tulanga le fa leoina o le fa sala longa pe te fina ngalo lava o te fa leoina le fa sala longa o se maliu po o se aso soifua ia matu ina mai nianta ia tu e fai fale le ia le tulanga o le fasala longa ma fai ona fatano ina ma fai le onanga le Bluwave TV ia ile tulanga laua lunga por le most professional ways e ma fai ona tu fatsi ai ia ma fasala lawina tu lo alu tatou pa u le temele nei fa nga solo tatou pa u ia i se tatou ngofie ia mo aso te tasi o le vaiaso o le ngalo ni sina o nanga o lo mfai o na fanga solo i lungo di tatou por clame ma le tautua a lau BluTV le vai nga foi
o le vai aso be se o afiafi o mo vai aso tasi ia anga le mai le tua fo I fa ma e no duty fai vole le fifi ai be se fo ia fa pe le nai titi manava nga luenga ma lola valon sai ia fa ma lo si le to e ba fo ai o le tau runga na le tato proclame o le tau te ia e le nei vanga o le afiafi te tonu ia sa mo fo ni fa mo bonga ni fa lo telenga ia o se fa ma no ni mata upu ia po se mata upu sa e tau watu matangi ai makau fa nge foi lo teno ia ole upadino manta ole vai fero ila so tayau se ile tu foi mo ni so tato fa tala doanga ila so tayau ai mare fiafi le to ona le Asiata Pio Vaoliko lo fa tele mo utou soi fo me manuia